ja sam uspio lan, mrtve ljude u Sarajevu aktivirati nekako. Izgubili smo 1,5 miliju, brate. Ja mi da se isplaćam, Boga. Možda će djeca zapamtit, brate, ako mi nismo imali, ima neko plan. Take a Glock, make them diddy bop, nigga, we be bustin' up the ops on a regular. Nigga, we be duckin' from the cops on a regular. Bitches suckin' dick and giving top on a regular. Shit, that's some rules across the line, it ain't regular. Nigga, if it's coming from my spot, it ain't regular. Seven rulers on a different side, it ain't regular. You can take the money when you die, it ain't regular. Niggas only really ready to die on a regular. Michael Jordan. Ovo je malo jača. I told my 38 I love you. That's my baby when I pull up, she belong to. See the Hermes on the bar, ooh, and a lot of bread in the dog food. Leaving when I let it rain, nigga. Out of 30 to your motherfucking brain, nigga. I'm running around with the same niggas that'll take a nigga chain, nigga. Predajem čovjek s pivom mikrofon. Ko ti uzmi ga? Ajmo. Ajmo. Danas smo u skate parku Hastahana. Evo imamo dva ovdje prelijepa čovjeka. Šta mislite o današnjem skupu? Brate, bolja pitanja. Ajmo, bolja pitanja. Evo vamo. Kad guziš, jel opališ ili držiš pa treseš malo? Oboje. Sve je dobro. Idemo dalje. Predajemo njemu mikrofon, ja sam pijan. Danas smo ovdje došli da intervjušemo. Je li moguće da još stojiš? Svaka ti čast. Sa čim si ti danas došli? Sa najjačim motorom. Three speeds. Here, there and gone. He's got the power of infinity and beyond. Hello! Ajmo svi! Ajde! Jeboli vas bo... Ajmo dalje, kočno. Kod vam. Šta misliš o današnjem skupu, kako ti se čini? Brate... Hvala. Pivu smo sakrili, boli nas kurac. Boli nas kurac. Nije ni 30 minuta, već policija došla. Došla je danas, evo, policijska patrola, uživo javljamo. Je 74 table počinju, pazite se, sednice bijela, ima neke naljepnice po sebi, ne valjaju ništa. Bolje bi to moj, imam ja rana na vratniku, znaš kako lijepi, bolje bi on to odradio. Ali završit će se to uglavnom, joj rane, on sad zajeban. Joj, kako ću kaznu da bi zadao. A rekao meni onaj momak tamo, brate, reci ozi, ono, kontaž da se smiri, brate, da ne radi sranja, da ne radi... Hamza Agović. Opalim. A ne mogu. Jerane, rekao, ja ozi, brate, prilazim. Rekao, momak, daj da, nemoj, bez probleme ovdje praviti, čao, budem najjači, znaš, malo puš ovako mišranje bilo, baš. To je to, javit ćemo se sljedeći put. Danas ja i moj voditelj. Imenom? Zoveš imenom? Ja. Mirsad Koši, dobro poznati kao Šiko. Ima uspješnih pjesama, tu su kolabi sa poznatim reperima, naravno spotovi su na vrhu. Ti si danas došao ovdje, ali nisi sa biciklom, malo je lošiji. Biciklo je malo lošiji, pa je došao smo... Kaciga, on iskviz benz. Opru, vrate, drama. Ovo je dobro, sad ću ja ovo uraditi. Momak, evo, žrtvi, pozdrav. Pozdrav, ne? Ime i prezime. Stani. Stani malo tu. Šta je? Jel vidiš ti koga na cest? Jel ti koga vidiš na cest? To! Bravo! Denis! Jaj, kakav case! Ovo je 15 godina, da se vratimo na Klepa, brat moj. Ja. Klepa, kako je ljubavni život? Brate, Nisam ovo mislio kulturno, mislio sam da li gu... Report, gospodine. A brate, report je da djeca ne guga. Ti iz brata najdajđa koji mora. Guzi, šta trkaš? Anes, Duvnjak, Kuvalica! Da mi Baketu predamo mikrofon da ja skočim jednom, a? Baket, ja tebe već znam, ti sve kuda. Ja sam te Bake, nisam ćela svako. Ajmo, kamera, brate, ugao, razumiješ? Dobro, sad je intervju. Na gotov intervju. Dobro jebote, grob.
kako sam ja ovo napravio, ja ne znam. Baš jednu majicu, da budem ono baš reprezentnaga. Sad ide majica, sad ti pratiš. Za civile će majica biti, budi tamo. Sve ja vrijeđam djecu. Mogu, ja mislim da mogu. Pogotovo sad kad te ufatla malo atmosfera. Ne ba, valja u poslu na ponedjeljak, ko će za var? Posao na ponedjeljak. Znaš i koliko je var? 3 km vara. Jedna, dvije. Ba bio smio, sam moram na napad 2-3 put da vidim smijem, ako ne smijem. Drugačiji mi totalno osjećaj bio kad bi ja njega vidio ovo, totalno će drugačija priča biti kad ja idem pravo, a ne u hip. A to je to. Evo me furaš i ti, jebać ti hljeba! Michael Jordan. Jesi radi intervju? Da, jesam. Jesi? Dobro, evo te brate moj. I would trade in every single one of my checks before I stop repping this city on my Mitchell and Ness. In the nighttime, having daydreams like da 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 da. Didn't have a lifeline, turning 18 like da 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 da. Probably should've flatlined, but I'm still fine like da 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 da. Even at the crash site, I can still fly like yeah. Summertime's never really hit. Ej, ovako idemo skupa da ja Mađonča. Odradimo jedan trik, evo, Ali preskače, jel tako? Ček, Mađonča, Ralmir i moja Rako. Evo ga, Ali je taj setin, Ali imamo jedan trik, a ja vama svoj, a vi meni svoj. Otvori ruku, Ali. Stisni jako, Ali, vidi. Uzmijem lopticu i hop, otvori ruku. Otvori ruku, pazi. Jedna loptica, meni otvori ruku, brate. Stisni jako. Uključio osjećanja, koliko misliš da imaš loptica u ruci? Dvije, vidi ovo, čili bu, ne, otvori. Ali, dobro. Molim te, Ali, otvori ruku, stisni i ti, bacaj. Baci lopticu, Ali. Bravo, otvori ruku. Idemo! My friend, I'm traveling, I'm from Venezuela. Are you Dominican pa? Dominican pa. Dominican. Dominican pa. You will send me. Yes! Ja koji bukvalno samo skloni pa da mogu leći. Jel radimo VIP challenge? VIP challenge! Iskreno. Koji auto? A nema koji auto? Karavan, brate. Čeroslanca, majke, mile. Ime ti pravu. Nije možda najveći, brat, ali najbolji. Brat, svaki doktor. Najbolji, boga. Može žuti. Nazi. Maću. Ide Maja Liću. Daj mi je bombu. Really with the God, really with the money, really with the got it. Really with the money. Džabe majice, dođite da kupite, ajmo! Džabe majice, ajmo! Ko već ima majicu pokupim, sjedio ću ja ga lično udaram, znači ko ima već majicu bježi? Ajde, ajmo! Kakav je ovo? God's plan! God's plan! 4! Ajde! Ajmo još,
Sad ćemo igrat Game of Skate. Da imaš za reći za ovo sve što smo organizovali. Brate, dobro je, brat, svi. Dobro, ba treba to baš vidjeti malo to brže. Uglavnom, sad ćemo igrat Game of Skate. Dobar. Aj kad on završi to. Aj sad igramo Trackstead contest. Ko ne zna šta je to, uglavnom znači pičite u krugu po 7 ljudi u jednom. Stani, ne opiraj se. Ne smiješ spust nogu s bicikla. Evo šta je Trackstead demonstration za oni koji su glupi. Ne jebu demonstracije. Evo, znači ne smiješ ići niđe, stojiš umjesto, držiš balans. Svi ćemo biti u krugu po 7. Možeš pedalat, ali ne možeš brate. Jest, ima malo onog. Mešaj njega, može se šutat, uglavnom jarane u krug, kom je prvo noga spadne ispada. Pravimo znači krug ljudi, ko ne vozi u krug ulazi sam. Pomakite vam. Sad ga izgura! Viva la bagra! Dobar dan, radni narode i neradni narode. Rip zvučni, neko nam je japio JBL, brate. Ako ga je ko vidio da se vrati. Moraš biti maloljetan da dobiješ pivo. Kako lik dripa, a? Koliko ti godina imaš? Siguran. Neću dati pive ako si punoljetan, ako si maloljetan onda možeš da pive. Čak i cigara. Kakav ti je event? Ovako nije. Gdje je event? Radoša. Normala, hvala ti puno. Ovo si ti. Nadam se da niko neće stradati. Ide! Opa! Oh! Kakve to reklame? Kamere ba, snimajte kamere ba. Daj svak. Još jedan pozdrav moje da te... Čije stidite? Dite, jedi piti. Je ovo original, brate? Jok je to kopija. Kicevo. Selja. Ja! Dobra. Nemoj da ti izbijem oči ovim. Ajde. Ovo je sve isključeni saobraćaja. Što mi napravili, brate, ba, šta ti je ba? Nemoj me snimati. Dobra kamera, evo kamera. Ovo je sve isključeni saobraćaja. Svi su dobili nalog. Policija malo. Kasim Nadarević, ja. Eno ga tamo Kasim. Sad ću tvoju policiju snimati. Sjuša sam stavio onaj M-Bike na TikTok. M-Bike. Sjuša rad. Nosim inspekciju. Tako da im moraju kažu. Moraj. Tako si.
Ova rampa je prošla više nego neki od vas. Pa jes, hvala. Ko ne nosi rampu, pička, ko ne nosi rampu, pička, ko ne nosi. Jes, mali. Pa treba mi ovo da stavim isto. Bježi, Nemoj stavljati direkt. Sa strane. Ujebo. Ko će poginuti? Ja će polut za 500 eura. Pejcu će skaka u razeru, pođe se gine za petobu, ja ode na glavu. Za petobu! Za petobu! Šuti jebolo te, što vidim da pola raje nije čulo. Ko odleti najdalje, dobije majicu i 50 maraka. Oj, greške, ček da mu kradem kapu. Evo ga ukrao. Da petoba, ljudna rada. Šta misliš da skačem u razeru, odo u siku? Pa long jump. Pa to! Ja sam Allahu ekber. Ovaj hoće petobu, ali neće dobiti. Petoba je u firmi, nije vamo, tamo je. Stani, hoću ja na rampu! Kako ga glupo parkirao, Fred. Stani. Otkinut ću ti vam tebe! Maybach music. Hey, tighten up, get on my spaz on this bitch, I'm gonna go crazy. Yo, hey, I'm the type of nigga, always got some motion. Da krene, jel da krene? I'm the type of nigga, always got some paper, do the spin a blind. I'm the type. Ovo se pali, onda on dolazi. Spremno. Ako me ufat, Nije, brate, svoje noge ba, sam me ufat. Kerim nosi glovo torbu i drži vatromet. Ali vatromet su glovo. Ponestaje nam rečenica novih koje možemo reći, brate. Low. I show speed, Pikachu. A šta misliš da... Tu je dobra ideja. Može cigara i to u isto vrijeme, svaka čast. Ja, bez reklami. Sakri logo. Jebim. Se ga mi padne iz nosta. Ajde. Damn shit Saints. Vit, Orhan i ne znam ko još, brate, moj. Jo, periješ buraz, znači. Buraz. Ich liebe Kiefen. Krvarić. Da vidim. A dobro, malo, nije puno. Gdje? Evo ovdje. A ništa. Zek. Aha, hajde. Odmakli se, Bakuba! Burže! Ako... Ja sam Kerim. I danas... Nije bi da ću tako. Ne, mora, slušajte, svi smo, Ja sam Kirba Bagro i gledate Bagra Takeover Jam. I ovo je malo jača cigara. Ali treba jača da se zapali.
ga pogoditi u glavu. Idemo Vida! zapalimo ti torbu. Lighter fluid, po njemu. Ja, ali I onda kad ga opali, zapali se, a ga ne opali, ne zapali. Plano, Džehennem prvak. Cameraman se javlja da volontira, da gori. Idu naočali još na ovo. Stvar neću. Ma trebaju, brate, nema bolje nego da ti oko je skume, zoba. I to vala što kaže. Sve zbog reklama. Sve zbog reklama. Korpa bolja, korpa Nije, bolja. kakva korpa, ba svi su robovi, brate, korpa. Pa makšaš ti garo! Pa dobro. Brate, pa... Kako će to da beri? glave će ti otići, kume, dobar. O, meni će se ruka za palca. Kako se zovete, gospodine Glovo Delivery? Moje ime je Muki Bagre, gledate... Ne znam. Mali, su gortu. Men se bansal, jedne osjetim ovdje, brate. Vidio sam. Na vratu. Nikad više neće sjebat na arđu. Naruči Glovo. Treba ti nešto iz prodavnice. Naruči Glovo. Niko ne želi da ide po pivo. Naruči Glovo. I preuzmi zasluge. Battery bang, brate. Kamen po kamen palača i filmova tajni. Ništa od ovog, brate, ja full down. Ali jes mi žao što nisam planuo, brate. Aj, kako to smije. Ma ništa, brate, zaboravim. Ne mogu sad odustati. Skini aplikaciju i kad želiš bilo šta, isporučeno brzo. O, pucaj ti! Naruči Glovo. Ovo je baš retardizam. Orhane, igraš se s vatru. Avengers Explosion, 3, 2, 1. Gdje si to ti bio Avenger, oca? Ovo možda bude najveći klip ikad. Kad pukne ko prde, oca. Jebo, izgasi vatru. Kad više? Mrš! Pakistan! Znači, finale, brate. Ja mislim da smo uspjeli ove, brate, mrtve ljude u Sarajevu aktivirati nekako. Izgubili smo 1,5 miliju, brate, ali ja mislim da se isplaća, boga mi. Valjda će djeca zapamtiti, brate, ako mi nismo imali, ima neko bar. Bacaj! Gori,